Pa ako volite prirodu, ne vidim drugu alternativu, to je vrlo jednostavno. Ako ste zaljubljenik u prirodu, volite divlje životinje, volite biljke, mislim da je to najbolja opcija za takvu decu. Studiranje biologije daje jednu veliku širinu, od molekularne biologije pa sve do ekologije. Mislim da je to sve individualno. Neki studenti su već, kako ja to kažem, profilisani, već od prve godine imaju jasnu ideju šta bi radili, čime bi se bavili u buduće i tako dalje. Neki to spoznaju tokom studija jer im se, da kažem, otvore perspektive dok slušaju različite kurseve, vide čime se sve ljudi bave ovde na biološkom fakultetu i onda tokom studija odluče koji program ili koja problematika za njih najatraktivnija i najzanimljivija. Ja sam već negde od treće godine, krajem druge, treće godine znao da ću se baviti krupnim karnivorama i ta ljubav je negde potekla od ujaka i od strica koji su bili lovci sa kojima sam išao, pa sam zavoleo malo ove divlje životinje, a posebno one najkrupnije, najatraktivnije. Pa znate šta, interesovanja su različita. Mislim da to treba poštovati. Način na koji se koriste prirodni resursi je vrlo značajan. Mi i dalje zavisimo od prirodnih resursa, mi i dalje trebamo recimo drvo kao materijal koji nam je neophodan i bez njega ne možemo. Ali ako to prirodne resurse koristite održivo, onda tu ne vidim nikakav problem. Imate dosta primjera da čak i kroz lovno upravljanje nekih divljih životinja došlo je do oporavka populacije. Primjera je dosta. Naravno ima još više onih da, jel tako, ako se loše radi, onda imamo problem da su neke organske vrste dovedene na rub opstanka, boga mi su i neki nestale. Pa ris je sigurno jedna od najređih životinja kod nas u Srbiji. Neka procena nas ekspertska je da 40 do 60 jedinki, teško da ih ima više. Nažalost, ris nije bio u fokusu nekih intenzivnih istraživanja. Nadamo se da ovaj ris koga smo nedavno markirali, koji je rehabilitovan ris, jer rehabilitacija je bila neophodna jer je bio povređen u jednom saobraćajnom akcidentu, mi smo ga obeležili GPS ogrlicom, pratimo njegovo kretanje i nadamo se da će ta jedinka biti, da kažemo, podsticaj za pokretanje nekih širih istraživanja risa na prostoru Srbije i za pokretanje jednog dobro organizovanog monitoringa i da ćemo na osnovu toga skupiti više informacija o statusu i stanju populacije risa kod nas. Ris je lovac, kao i sve mačke, izraziti lovac, gotovo isključivo jede ono što sam ulovi. Ako ulovi krupniji plen, kod nas recimo njegov krupniji plen je srna ili divokoza tamo gde ima, onda dolazi na taj plen sve dok ne pojede. Ali vrlo često, nažalost, drugi kradu njegov plen, pa vrlo često ćete naći različite ptice koji će se počastiti, ali boga mi to isto rade vukovi ili lisice koji nađu risov plen. Zato on vrlo često, kao i mnoge afričke mačke, krije svoj plen ili pokušava da ga ostavi na nekom mestu tako da nije dostupan baš svima. Mi samo imamo jednu vrstu vuka i za razliku od ovih drugih krupnih karnivora, medveda i risa, sa vukom bi se moglo reći da stojimo dosta dobro. Neka naša ekspertska procena je da imamo između 800 i 900 vukova, ali zahvaljujući podršci Upravi za šume mi poslednjih nekoliko godina pokušavamo da uspostavimo jedan kvalitetan monitoring i da na osnovu tog monitoringa možemo preciznije proceniti brojnost populacije vuka u Srbiji. Ove godine mislim da ćemo napraviti rekord, da ćemo prikupiti preko 100 uzoraka i to će nam dati jednu dobru osnovu za možda i najbolju procenu populacije vuka u Srbiji do sada. Vuk je oduvek, pazite, sve krupne karnivore su harizmatične vrste. Nalaze se na vrhu trofičkih piramida, radi se o vrlo atraktivnim životinjama. Mogućnost lova njihova je naravno oduvek fascinirala ljude. To su vrlo pokretne, vrlo moćne životinje. Medved je najveća kopnena životinja u Evropi i to naravno privlači pažnju. Ne čudi što se vrlo često pojavljuju u narodnoj literaturi, da li su to basne, pesme i tako dalje i tako dalje. Možemo samo da pretpostavimo da će se desiti kao i svim ostalim evropskim državama koje su rešile problem besnila, zahvaljujući toj peroralnoj vakcinaciji, znači mamcima koji su bacani širom
nacionalnih teritorija, životinje su to kupili i na taj način imunizovane. Kod nas mislim da je još uvek peroralna vakcinacija u toku i verovatno rezultat toga će biti porast brojnosti lisica, ali nažalost mi nemamo monitoring, mi nemamo dovoljno kvalitetan monitoring, čak šta više mi nemamo dovoljno dobru lovnu statistiku na osnovu koje bi recimo mogli da pretpostavimo da je došlo do porasti brojnosti lisica na našem području. Sa druge strane, tu postoji još jedan ekološki problem, vrlo snažno izražene kompeticije sa šakalom, jer šakal i lisica u dobrom delu dele isti prostor, ista ili slična staništa. Šakal je malo jači kompetitor i u nekim slučajima možda čak i potiskuje lisicu. Ali kažem, sve su to nažalost pretpostavke jer nemamo organizovanih istraživanja. Treba nam mladih ljudi. Kod nas na Biološkom fakultetu imamo jedan mali tim koji se bavi krupnim karnivorama i bavimo se različitim aspektima ekologije krupnih karnivora, od ishrane, ponašanja, kretanja tih životinja itd., ali imamo isto vrlo široku saradnju sa brojnim institucijama i kolegama ovde u zemlji, a boga mi i širom Evrope, a malo i dalje nego samo Evropa. Naša saradnja u ovom momentu dohvata čitavu, mogu da kažem, severnu hemisferu. Sa južnom još uvek nemamo nešto, dosta saradnje, ali ne delimo istu faunu, to nam je verovatno problem. Pa pazite, doprinos očuvanju divljih vrsta, konkretno divljih životinja, može da bude na različite načine. Možete volonterski da učestvujete u tim projektima. Čak i kad završite biološki fakultet, ako ne znam, završite u školi, možete se priključiti brojnim akcijama ili projektima koje mi obavljamo. Pazite, kada se bavite krupnim životinjama, kada se bavite životinjama koje imaju velike teritorije, kreću se na velikim distancama, onda recimo saradnja sa ljudima u lokalu, sa ljudima koji dele isti životni prostor sa tim divljim životinjama je od neobičnog značaja. Znate, mi kada hvatamo životinje zarad markiranja GPS ogrlicama, teško da bi to mogli odavde iz Beograda da uradimo tako efikasno, da nemamo dobru saradnju sa ljudima u lokalu. Da li su to lovci, da li su to šumari, da li su to lokalni entuzijasti, neke lokalne nevladine organizacije, sasvim svejedno. U tom smislu čak i kada završe, i ako se ne bave konkretno recimo ekologijom krupnih karnivora, mogu na neki način biti uključeni u budućim istraživanjima. Recimo, procena brojnosti krupnih karnivora se danas bazira najtačniji, ako hoćete, i najprecizniji podatak da dobijete, bazira se na prikupljanju neinvazivnih uzoraka. Znači, prikupljate dlaku, recimo, izmet, ili ako možete da nađete urin, jel tako, na snegu, recimo, i tako dalje. Iz toga možete da izolujete ćelije, pa neka vrsta, recimo, forenzike, možete da izolujete ćelije, iz ćelija dobijate DNK, svaka jedinka se razlikuje jedna od druge, to vam je kao otisak prsta. Kada izolujete DNK, vidite koliko različitih profila dobijete, toliko jedinki. Postoji još tu neka, aj tako figurativno kažem, matematika, da to možete još malo da doterate bolje ili tačnije, ali u svakom slučaju možete recimo na taj način, i mi planiramo to da uradimo u nekoj skoroj budućnosti, recimo da dođemo do jednog preciznog broja koliko medveda imamo na području Srbije. Ali mi iz Beograda to ne možemo da radimo. Tu su nam potrebni saradnici širom, recimo, zapadne Srbije, na prostoru na kome je rasprostranjena divnarsko-pinska populacija, veliki broj volontera koji žele da nam se priključe i da nam pomognu, recimo, u jednom takvom, rekao bih, ambicioznom projektu i realizaciji jedne tako ambiciozne ideje. To je jedan način. Drugi način je naravno onaj, da kažemo, višeg nivoa. Ako se zainteresujete pa upišete doktorske studije, upišete master studije sa fokusom na krupne karnivore ili neke druge karnivore, onda ste dobro došli u naš tim. I mi već sada imamo studente koji sa nama rade svoje master teze, imamo studente doktorskih studija, imamo već kolege koji rade kod nas, a završile su doktorat na temu od neke od ovih četiri najkrupnije karnivore kod nas, šakalu, vuku ili risu, tako da ima prostora za mlade ljude da se uključe u ovo istraživanje. A uostalom, pazite, monitoring prema evropskoj regulativi je nacionalna obaveza. Mi moramo pratiti stanje svih ugroženih vrsta, tako da tu tek postoji dosta prostora da se uključi veći broj mladih ljudi, aktivno da se uključi u realizaciju različitih monitoring projekata, bilo da su na populacionom nivou, bilo da su vezani za čitavu teritoriju.
Tako je. Većinu ovih stvari u suštini morate raditi u nekakvim prirodnim staništima, prirodnim ekosistemima. Sa druge strane, postoji isto takođe dobra opcija da se bavite urbanim fenomenima. U urbanim sredinama imate sve veći broj različitih karnivornih vrsta. Ovde u Beogradu imamo kune, imamo lisice, šakali polako ulaze u urbane predele Beograda. Tako da ta urbanizacija faune predstavlja jedan vrlo zanimljiv fenomen i ekologija po pravilu takvih životinja, ponašanje, ishrana se prilično razlikuju u odnosu na one, da kažemo, prirodne populacije. Ali šakali polako ulaze u Beograd i mislim da ćemo, imamo ih već doduše na obodnim delovima grada, ali pitanje samo kada ćemo ih registrovati malo dublje u urbanoj zoni Beograda. A po obodu populacije šakala na području Beograda su vrlo guste, sa visokim brojnostima i sa jako visokim gustinama. Telemetrijskim istraživanjima se intenzivno bavimo poslednjih 15 godina i moram reći da smo tu oblast dosta razvili. U poslednjih 15 godina sa GPS ogrlicama obeležili smo preko 40 životinja. U ovoj godini samo imamo ambiciozan plan da nekih 6 medveda uhvatimo, obeležimo, 2 šakala bi trebalo da uhvatimo i da obeležimo do kraja godine. Nadamo se da ćemo ispuniti taj plan i sigurno narednih godina hvatanje životinja i markiranje sa GPS ogrlicom će biti u fokusu naše male istraživačke grupe. U ovom momentu pratimo kretanje 4 medveda. Nadamo se da će taj broj uskoro da se poveća i da će se njima pridružiti šakali i uz ta 4 medveda pratimo i jednog risa koji je bio povređen u saobraćajnom akcidentu, oporavljen je i čuveni Rista koji je sad vraćen i daje nam neverovatne podatke o svom ponašanju, svom kretanju, svoje staništima koja koristi. Nadamo se kad će sve to završi da ćemo imati neke konkretnije informacije za neku širu javnost. Pa ja imam malo veći broj predmeta koji predajem od osnovnih do doktorskih studija. Kao predavač moj fokus je uglavnom na primenjenim aspektima ekologije, na urbanoj ekologiji i na fenomenima zaštite životne sredine. Na tim kursevima, između ostalog, studenti mogu da se upoznaju sa potrebama zaštite, ne samo životne sredine, nego zaštite ugroženih vrsta, merama koje se primenjuju, načina na kojima se oni štite itd.